Heyt qilayli. Abdori Hamid Nasriddin. Balala kelsun ayemlep, biz küteyli tuqqanla. Ecdatlarni doğrayli, zish öteyli tuqqanla. Tushkunlashmay her yetda. Xush öteyli tuqqanla. G'am bossimu hijranda, heyt qilayli tuqqanla. Paliyatda bir kunda yorg'ilabla tugatmay, asli odat bo'yicha yetlishayli tuqqanla. Musafirga heyt bo'lmas, depla yig'lab yotmasun, heyt shodliqi izdashga tang chiqayli tuqqanla. Biz kirganda har uyga balalar quruq qolmasun, ularni mu shodliqqa to'ldirayli tuqqanla. Her kelganda heyt oyam g'amni yuklab yurmasdan, shu fursatni ching tutib xush o'tayli tuqqanla. Shodlanishdan bizningmi nisibimiz botig'u, xo'shalliqqa g'am purkab zor o'tmayli tuqqanla. 2024 yili 4 oyning 7 kuni Bergin.